Khadu khadwai kalapoino kata kapor kabangi hikum ki football fun ngilai up bat khmilenti baro shi kata bat kata ka jingyai up iaka World Cup jong usnem arjar arpunriu kalapoino shaka bakun namar balashahi kasngi hakapor khat arsteng shiteng senya ansasdang no iaka ne ka jingil ka kabahitam hakaprothei kababaro hingitip baya kane ka World Cup arjar arpunriu ansa host dakine ki laitali kiri kata USA Mexico bat Canada bat hakane ka World Cup ki tim kilanang khambon shushu kade hakasin ka bankongru baki tim kinsadon hadu sapu pratali haka World Cup bat hoy perlo hakane ka video ngin saya pa iya ki group stage ki baper iya ki balapi hadu kat arteli ki group stage bat balai kene ka World Cup arjar arpunriu kan salong kata ka World Cup ka bakar pangtam lane ka basnguk thangtam nakabenta ki football fun manta usnem namar bakan sade ka last dan nakabenta kini ki laingut ki rangil ka ki bakan saitam haga prathai kum unemar Messi bat Cristiano Ronaldo lane kan sade kata ka World Cup ka bakhadu haka karir ka jongki haswa bakin syong tight no na ka football but nakaliang ka jings ngau ka jong pi ki parlok hapdeng kini ki langut ki goods jong ka football mano bade hak pan yo pding ya ka World Cup manta usnem shua bakin syong tight no sa comment ha comment box kad ba habangi pai pat nakaliang ki star player ki bedang mi thamai kan sadai ka jing sdang yaki ha kane ka World Cup kum u Haaland u Endrick u Yamal bat uduwe kan thop yo olise bat kiwe ban bat mantapat ngin saya peit biang sashisin iya ka group stage jong kini kiri baper haswa ban sdang no iya ka World Cup na ka group A ka don ka Mexico South Africa South Korea bat Czech Republic naga grup B pat kadon ke Canada, Bosnia, Qatar bat Switzerland. Kadba naga grup C kadon ke Brazil, Morocco, Haiti bat ke Scotland. Naga grup D kadon ke USA, Paraguay, Australia bat kumjuru ke Turki. Naga grup E pat kadon ke Germany, Curacao, Ivory Coast bat ke Ecuador. Naga grup F kadon ke Netherlands, Japan, Sweden bat Tunisia. Naka grup G kadon ke Belgium, Egypt, Iran bat ke New Zealand. Naka grup H bat kadon ke Spain, ke Cabo Verde, ke Saudi Arabia bat Uruguay. Kadba naga grup I kadon ke France, Senegal, Iraq bat Norway. Naga grup J pat kadon ke Argentina, Algeria, Austria bat ke Jordan. Kadba naga grup K pat kadon ke Portugal, DR Congo, Uzbekistan bat ke Colombia. Bot sa ke grup L kata ke grup stage ke bakhadu ka England ka don hangta Croatia Ghana bat Panama. Te perlok kini gide kita ki khat arteli ki group stage jong ke World Cup. Bat napdeng jong kini ki khat arteli ki group stage kat kum ka jingyo I ka jong phi ka ke group stage ka belong ke group of death lane ke group ka basatar bha. Bat napdeng jong kini kiri ya ka ekari ka ba pinsa kershan bha ha kane ka World Cup kuble shibun.